салом шунавандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир мешунавед. имрӯз 16 марти 2020 сол. хабаргузори спутник тоҷикистон бо истинод ба корхонаи роҳи оҳани русия менависад ки аз 16 март ҳама қатораҳо ва вагонҳои мустақим ба тоҷикистон тавассути қазоқистон бекор карда шудаанд. дар робита бо паҳншавии сирояти коронавирус баъзе аз кишварҳо иртиботи нақлиётиро тавассути сарҳадоти худ маҳдуд карданд. аз соати 8 рӯзи 16 март гузаргоҳи сарҳадии қазоқистон ки тавассути он тамоми роҳҳои оҳан байни русия ва тоҷикистон мегузаранд барои ҳамаи шаҳрвандон маҳдуд аст. қайд карда шудааст дар хабар. ҳамзамон гуфта мешавад ки шаҳрвандони қазоқистон ки қаблан ба русия ворид гардида буданд метавонанд аз қатораҳои ба кишварашон баргашта истифода баранд. идомаи хабарҳо. корхонаҳои дузандагии тоҷикистон ба истеҳсоли оммавии ниқобҳои тиббӣ шурӯъ карданд ки дар як шабона рӯз аз 5 то 30 ҳазор дона истеҳсол карда мешаванд. дар ин бора агенти миллии иттилоотии тоҷикистон ховар хабар медиҳад. ба гуфтаи мирҳомуддин камолзода, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон, дар корхонаҳои насоҷӣ ҳама шароит ва имкониятҳо фароҳам аст ва имкони дар як шабона рӯз аз 30 ҳазор донаи ниқобҳои тиббӣ низ зиёд истеҳсол кардан шароит фароҳам аст. ниқобҳои тиббӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар дохили биноҳо ва нақлиёти ҷамъиятӣ заруранд, илова намудааст муовини вазири тандурустии тоҷикистон. то имрӯз дар русия 93 ҳолати сирояти коронавирус ба қайд гирифта шудааст. дар ин бора муовини раиси ҳукумати русия Татьяна Голикова дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозие дар назди ҳукумати русия оид ба мубориза бо паҳншавии коронавирус рӯзи душанбе 16 март изҳор кардааст. аз 93 ҳодисаи пайдоиши коронавирус дар русия 79 нафар дар беморхонаҳо бистарӣ ҳастанд ки вазъи 57 нафари онҳо хуб арзёбӣ мегардад. тибқи иттилоъ 20 ҳолати сирояти коронавирус дар Москав, 1 ҳолат дар вилояти Москав, 3 ҳолат дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Самара, 1 ҳолат дар вилояти Киров низ ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷаи як таҳқиқоти эпидемиологӣ муайян карда шудааст ки аксарияти беморон дар ҳафтаҳои охир аз кишварҳои Италия, Фаронса, Испания ва Швейтсария баргаштанд. доираи шахсоне ки беморон ба онҳо тамос гирифтанд муайян карда шуда ва ҳоло онҳо таҳти назорати табибон қарор доранд. таъкид доштааст дар ҷаласа Татьяна Голикова, муовини раиси ҳукумати Русия. тибқи гуфтаҳои мақомот ҳамарӯза дар Русия 100 ҳазор адад системаҳои санҷишии тестӣ барои муайяна кардани коронавирус истеҳсол карда мешавад. системаҳои санҷишии таҳияшуда ба тамоми минтақаҳои Русия фиристода мешаванд ки онҳоро барои кори лабораторӣ истифода мебаранд. хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. хадамоти гумруки ҷумҳурии ӯзбекистон расман тасдиқ кард ки гардиши молҳои тиҷоратии хориҷӣ ва транзити молҳо тавассути қаламравии кишвар боздошта намешавад. дар як изҳороти расмӣ кумитаи давлатии гумруки ӯзбекистон гуфта шудааст ки пас аз он ки ҳукумат дар бораи муваққатан баста шудани ҳаракати шаҳрвандон ва воситаҳои нақлиёт тавассути сарҳади давлатӣ, баъзе шаҳрвандоне ки ба фаъолияти иқтисодии хориҷӣ машғуланд аз он нигарон буданд ки интиқоли борҳои содироти воридотӣ низ қатъ карда мешавад. бояд қайд кард ки ин маҳдудиятҳо ба шахсон ва воситаҳои нақлиёте ки бо ҳамлу нақли бор тавассути роҳи оҳан, баҳр, дарё, ҳаво ва ҳамлу нақли молҳои тиҷоратии хориҷӣ алоқаманданд татбиқ намегардад. қайд карда мешавад дар хабари кумитаи давлатии гумруки ҷумҳурии ӯзбекистон.
قبلا از یک پلیس با استناد به مسئولان راه آهن تاجیکستان خبر داده بود که انتقال ترانزیتی مسافران و مالها توسط قلمرو ازبکستان حالا به طور مقرر صورت میگیرد. در خبر کمیته دولتی گمرک ازبکستان قید می شود که 15 مارس سال روان در ملاقات خود با رهبران ساختارها سروزیر ازبکستان جهت مبارزه با پنجشنبه کرونا ویروس تصمیم گرفته شده است که از 16 مارس سال روان موقتا حرکت شهروندان و وسایل نقلیات در گذرگاه‌های سرحدی بازداشته شود. یادآور می‌شویم که روز یکشنبه 15 مارس در ازبکستان 4 مورد گرفتاری شهروندان این کشور با کرونا ویروس ثبت گردید. صبح دوشنبه این رقم به 6 نفر برابر گردید. ادامه خبرها. مقامات ازبکستان خبر می‌دهند که در حال حاضر در ازبکستان 6 مورد سرایت کرونا ویروس ثبت شده است. از آنها 5 نفر اعضای یک عائله میباشند. در حال حاضر تقریبا 150 نفر مسافرانی که با یک زنی که به کرونا ویروس گرفتار بوده است روز 11 مارس از فرانسه برگشتند تحت کرانتین قرار دارند. پروکراتورای گنرالی ازبکستان اینچنین جزای جنایی را برای پنهان کردن معلومات درباره تماس با بیماران یادداشت شده است. ویران کردن قانونگذاری سانیتری یا قاعده‌های مبارزه بر ضد اپیدمی را کدکس جنایتی جمهوری ازبکستان ماده 257 پریم 1 پیش بینی می‌کند که جریمه از 50 تا 100 واحد اساسی یا محروم کردن از حقوق معین تا 5 سال یا به کارهای اصلاحی به مهلت تا 2 سال یا محدود کردن آزادی به مهلت از 3 تا 8 سال را در بر می‌گیرد. اینچنین ویران کردن قاعده‌های مبارزه بر ضد اپیدمی در کدکس حقوق ویرانکنی مأموری ازبکستان نیز درج گردیده است که در صادر کردن حقوق ویرانکنی‌های در ماده 54 پیش بینی شده پیش بینی گردیده به شهروندان از 3 تا 5 و به شخصان منصبدار از 10 تا 15 نشان دهنده‌های اساسی حساب‌ها تطبیق می‌گردد. در صفحه تلگرامی وزارت عدلیه ازبکستان خبر نشر گردید که درباره پهن کردن وهم جوابگری جنایی پیش بینی شده است. در این باره سنترال آزیا خبر می‌دهد. استحصال یا نگهداری مواد با مقصد پهن کردن واهمه در بین اهالی با جریمه از 44 میلیون و 600 هزار سوم تا 89 میلیون و 200 هزار سوم یا اینکه از 4.6 هزار تا 9.3 هزار دلار را در بر می‌گیرد یا کارهای اصلاحی به مهلت تا 3 سال یا محدود کردن آزادی از 1 تا 3 سال یا محروم ساختن از آزادی تا 3 سال را پیش بینی می‌کند آمده است در گزارش وزارت عدلیه ازبکستان. اگر پهن کردن اطلاعات و موادی که در بین مردم واهمه با وجود می‌آورند با مسئولیت پیشکی یا گروهی شخصان با استفاده وظیفه خدمتی با استفاده کمک مالیوی از تشکیلات دینی اینچنین از دولت خارجی مؤسسه‌ها و شخصان علاهیده با استفاده از شبکه‌های وسایل اخبار عامه یا تلکومونیکاسیون از جمله اینترنت عمل گردد پس شخص گمانبر و محروم ساختن از آزادی از 5 تا 8 سال زندان را انتظار است. آورده شده است در خبر وزارت عدلیه جمهوری ازبکستان. خبرهای روز را مستقیما از رادیوی موجر میشنوید. امروز در قرقیزستان جلسه شورای امنیتی این کشور برگزار گردید که در آن برای تمام قلمرو قرقیزستان کرانتین 21 روزه اعلام کرده شد. گفته می شود که مؤسسه‌های تعلیمی میانه اساسی و عمومی، تحصیلات میانه کسبی و عالی نیز به رخصتی برآمدند. اینچنین توصیه شده است که در این دوره کودکستان‌ها نیز درهای خود را ببندند. حالت کرانتینی 21 روزه از امروز 16 مارس تا 6 اپریل در قرقیزستان ادامه می‌کند. مقامات این کشور اعلام گردیدن کرانتین سرتاسرانه را در این کشور جهت تأمین امنیت سلامتی شهروندان و پیشگیری از جریان پنجشنبه کرونا ویروس معنیداد کردند.
мавзӯи дигар, аз оғози муноқишаҳои дохилӣ дар Сурия 9 сол сипарӣ мешавад ки он ба ҷанги мукаммали шаҳрвандӣ бо иштироки якчанд давлатҳо ва гурӯҳҳои мусаллаҳи мухталиф табдил ёфт. рӯзи якшанбе 15 март Олмон, Фаронса, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Бритонияи Кабир барои дар бораи Сурия як изҳороти муштарак содир карданд. дар шарҳи расмии изҳороти муштарак гуфта мешавад ки раиси ҷумҳури Сурия Башор Асад бояд барои ҷиноятҳои содиркардааш ҷавобгар бошад. режими Сурия бо дастгирии Русия ва Эрон боиси бадбахтии минбаъда ва буҳрони бесобиқаи гуманитарӣ мешавад. гуфта мешавад дар ҳуҷҷат Олмон, Фаронса, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Бритонияи Кабир аз раҳбарияти Сурия талаб доранд ки қаъдномаи 2254 Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳидро иҷро кунад. ин қаъднома сулҳи умумидавлатӣ, ислоҳоти конститутсионӣ, раҳо додани афроди худсарон ва интихоботи озодро дар ин кишвари ҷангзадаи арабӣ талаб мекунад. дар изҳороти чаҳор кишвар Олмон, Фаронса, Иёлоти Муттаҳида ва Бритонияи Кабир таъкид мешавад ки дар натиҷаи муборизаи Башор Асад барои нигоҳ доштани режими худ 11 миллион нафар, тақрибан нисфи аҳолии Сурия маҷбур буданд хонаҳои худро тарк кунанд ва беш аз 1 миллион суриягӣ кушта шуданд. тазоҳуроти зидди ҳукуматӣ дар Сурия ки моҳи марти соли 2011 пас аз баҳори араб оғоз ёфта буд, ба шӯишҳо дар шаҳрҳои Сурия оварда расонид. тобистони ҳамон сол нооромиҳо ба низоми мусаллаҳонаи қувваҳои муқобил табдил ёфт. мухолифон истеъфои президент Башор Асад, бекор кардани ҳолати фавқуллодаро аз соли 1962 ва ислоҳоти демократӣ дар Сурияро талаб карда буданд. سامیان ارجمند، در آخر نشر خبری توجه نمایید به یک اعلان. شام جمعه 20 مارس ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیوی موجر بخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوقشناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. شما می توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بود و باش در قلمرو فدراسیون روسیه و رسمیت دراری حجت‌ها طبق طلب‌های قانونگذاری، مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحدی دولتی به رادیو موجر طریق اس‌ام پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمیل، کانتاکت و یا در واتساپ با شماره 8965 151 0410 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 20 مارس ساعت 18 به وقت مسکو از استودیو مرکزی رادیو موجر آغاز می‌گردد. نشر خبری این ساعت‌ها رو مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراهی کنید. سلامت باشید.